Manangar hitama hatene bata natar surat bani Roma sada ayat 16 das subani 10 pitu sonon ma tertulis. Aiseng huhailahon ambilan nama diarin. Ay hagogohon ni bata doin paluakon sagala na porsaya. Halak jahudi parlobe dupai halak gorik. Ay ipatalar do izin hapit toron ni bata. Humbani hapor sayaon, hubani hapor sayaon. Songonadop tersurat in. Namanggolu do parpitorin halani hapor sayaon ni. Amen. Martua do namanangar hatene bata. Anjahan na marimbakas kosi. Seng talupita namin ilobe ni Tuhan. Tapi halani holong ni. Ijolom tanganta. Ihopkop kita. Seng ipaturut kita. Buan hita dirita hulobe ni Tuhan. Marite haleluya nomor 255 bait sada 2 pakon opat.